So good evening, everyone. Halagi ko adelo. Welcome to our Bible study this evening. Tulo mutulu patamalo tanya e. So tonight we will be talking about the story when Jesus arrives at the west side of the Sea of Galilee. Tanya ina na pakamalo da baka tagile ke se shukri hen ni lawe da le kalila pole kalila amenu ko pamo. So last time we talked about when Jesus crossed the Sea of Galilee. La pukwir blone na pukto baka we da ke se shukri ya we da le koko we da le pole kalila. There's a great storm. Klimi pado hela we da. Jesus calmed the storm. Se shukri do o we da klimi. And now we will read about what happens just hours later when he arrives at the east side of the Sea of Galilee. Na pepe ne na peke hawe da baka da ke se shukri hewe da le pole kalila le mithod ka pamo le tamata la we da du o we da klimi we lo ki le anare topune. So let's read Matthew 5, verses 1 through 20. Baka pawe da lima kusa do ya sabote de le kisi. Lima kusa do ya sabote de le kisi da hewe su pole wa bako su pa kadara po kolo no tu ha to kwile ko bo pu do pole tana ola lo to ga he to go or ko kha le lo pu lo awe ne o so we le lo pu do pa so ka le tha thwe da le de ti ba no to ga ba age di e pa so ka tia ko do so ka tia le tha thwe to lo do thu to te tha thwe do bo ka kwi to do pwa ma bra o de ti ba no to ga ba do o le lo pu do le ke se ko lo le mini da mena tho bo do ko bu tu tho do ge la ta le lo do thi de kwe yesu do le ke we so o do ta la ko dwi klo do ko bu tu tho le aklu pha do do si we da ta thok de ya pho kwa yesu ta ba kha do ya do na me mnu le di to ne tu tma na ma pho ya de do yu khwe ke nya na le ya me nya lo age di e awe da si ba ti o ta na ha tho le pwa ne lo de ke ni lo do ti kwa o ni mi me di le do si ba o yi mi me le ku lo age di e pe me a di lo do khwe ke nya o to pwa di to a tu do tho kwi o le ko pu tu ge lo do tho de phu pha do o sa le ke se a lo ne do ta na khwe ke nya o do si we da me ple su tho de pha o di to puknu la purke do yesu dille or ko khalo do tanar pa to kwe do le nuwele thor pa pu do thor phi ne khilo le ke pha tho lo su pole pu do owe khi tho kha kha do lo uti kwe wele pole pu lo do pa kwa thor pa ne khi tho we do si bate batale we pu do le pa la kla lo do tamata me ta di le ne kwa he kwa we lo do he su yesu a o do ti ba pala tanna le ku o te la lo ga ne sino do ku ta to ta do atagi thoke do atupli ataphu we de ku se lo do tama ataba kha do pa le tanna o la lo do thor pha agya klo ne pala ti we pha se te lo par pha ne lo do par pha ne khwe kinya yesu di to akha to kwe le athia ko lo no tu ale ne la ko bo pu do pala tana o te la lo ga ne khwe kinya di to ko do on lo do tu du o ba me si ba o ke su ne hi su ne ti to ko do phe da ka sa mana do ta knyo na ne si ba te ba we te ke do ke we do phe da yesu me or pha ne si ba te ba we le de ka pli apu do pa khele kma kma we lo. In our last Bible study, we looked at the story where Jesus calmed the storm. Le batamalo la pukir blone pakwa we da tari le ke se shukri ma lo we da kelimini lo. It's an incredible story. Na me we da ta khe la lo la. Within hours, it's followed by another incredible story. Le anaria tapune na potret ga dole na ta khe na la la ga do. After Jesus calmed the storm, he arrived at the east side of the Sea of Galilee. Le ke se shukri we da
di owe weda klimu we lakini na weda hetu ko weda le awe pole kalila wa bakor ka pani no So this was an area that was mostly Gentile. na pele awe talo ho we ne na arkini na mi weda pwa par khobo mi pote pani no The disciples expected that Jesus probably wanted to rest. ke weda le ke sai shukra ple bote pana weda amila weda le ke sai shukri na weda edo bu ta weda ni no He wanted some quiet time without crowds wanting his attention. awe edo weda le ko weda data sau to le obu bo le pa go mi no tu matita orgini no He wanted to spend some time alone with his disciples. awe te so mo da le ka sai shukri edo tu data sau to te da do up play about the pauni no When Jesus came to the other side of the Sea of Galilee, there was no crowds who wanted to see him. pele ka sai shukri he ko weda le pole wa ba ko la weda ka pa ne no ke weda le pa go mi to weda no ga le edo ti oni ba But there was no peace or quiet either. pa satana ke ne no ta lo we ne no te mi weda la ta mi ta ku do ta bu ta bo ba There is opposition on this side of the Sea of Galilee. ke weda no ta to du to da weda le pole kalila wa ba ko le aweda ka pa do siko It comes in two forms. ta we ne he weda le ta kimi mo First, it comes in the form of a demon-possessed man. na ta te mi no he weda le pwa de ga le aweda ta na lo do ta na o la lo mo Second, it comes in the form of people who ask Jesus to leave. ta kimi mi ne no he weda le pwa te de pa la me weda ka sai shukri ha to ku weda le ta la phene Yet opposition does not stop Jesus from establishing his kingdom. pasatna ke ta to du to da we ne no tu du obutu weda ka sai shukri le akatu lo weda bo mi ne ba That's what Jesus came to do. ta we ne me da ta le ka sai shukri he do ma weda That's what Jesus does. ta we ne me da le ka sai shukri ma we ne no And so tonight's message has the title, Nothing Stops the Kingdom of Christ from Advancing. ta nya ne ta malo akoto ni me weda no ta la ka du obutu ka sai shukri abo me ta du to le to ni to no mi ba There's two things we'll focus on. The demons cannot stop Jesus, ta kimi no le poko kwa so ko mo weda no ke weda ta termine me weda le ta na te pa ne du obutu ka sai shukri te ba and secondly, the people cannot stop Jesus. ta kimi de mine na pwa ko me du obutu ku yeshu te ba So, as I said earlier, a few hours after Jesus calmed the storm, he arrived on the east side of the Sea of Galilee. di yesi weda le me kane na le ka sai shukri di o weda kli me wi la kile anare topu ne na weda he ko weda le pole kalila na le me thor ka pam The disciples were probably relieved to get out of the boat. apwa ta me po te pa ple bo te pa we te pa na ta khu weda le awe te pa ha to ku ba le awe ko bo pu mo They were probably still thinking about what Jesus did. awe te pa ba te le ko so ko mo weda de le ta le ka sai shukri ma te weda ne Jesus had just calmed the storm. ka sai shukri di o weda kli mu la mo They were probably still wondering, awe te pa na ko weda data so ko mo di we di wa who is this that the wind and the sea obey him? pwai we me mta le kli mu do apole da le ne na dogna kli ne la Perhaps they were wondering what Jesus wanted to say to them. ba te awe te pa ko so mo da le ta le ka sai shukri ke te o tar mi mi ne Now that they were almost out of the boat and had some time to talk. na pe ne awe te pa na ko ha to ku da le a clip u bro ne awe te pa ko da data se to le awe te pa ko to ko da But Jesus didn't step into a place of quiet. masana ke na ka sai shukri te le khak to da ko le ta lo la bwe bo ne ma As soon as Jesus left the boat, it becomes clear that he just stepped into a battlefield. na le ka sai shukri na to block on ha to da le clip u ka ne na awe te nya da block la da le kho da su ni la kho da su no ta deploy ni lo A man comes running down the hill. pwa da de ga na da he khri lo da le awe ta lu ko ma The man ignores the 12 disciples. pwa ga ni na da kwa khu da pwa te sikhi ga aple bo te sikhi ga ni ba He goes straight to Jesus. le da su ka sai shukri o block lo lo
Jesus has never met the man. ကဆယ်ရှုခရစ်တီဘာဒါပွားကနေ not ဘလပါ The man has never met Jesus. ပွားကနေဝဲတီကဆယ်ရှုခရစ် not ဘလပါ And one would expect that the people of this area would not know who Jesus was. လေတန်နီကနေပွားကမလာဒါလေပွားလောဝဲဒါလေဟောက်ဝဲနေနော်တသိညာလေကဆယ်ရှုခရစ်မီမတလဲနေပါ Who is this man? ပွားဝဲနေမီမတလဲ How did he know who Jesus was? ပွားတကရင်နော်ဝဲသိညာဝဲဒါလေကဆယ်ရှုခရစ်မီဝဲဒါမတလဲနေအသိညာဝဲဒါလေကလေဒီလေ He was a man with an unclean spirit. အဝဲဒါမီဝဲဒါပွားလေအဝဲဒါတော့ဒါတာလာတကစခေါ်ပါမ Mark gives us a description of the man. အဝဲဆောမကူနာဝဲဟေပွားတက်ဖတ်တော်ဝဲတက်ပြပွားလေပွားတကရရီမ He was a strange man. အဝဲဒါမီပွားလာအလောဆောရက He was naked. အိုဘေစီဝဲဒါ He lived among the tombs. အဝဲအိုဝဲဒါလေတသကိုပူ He cut himself on rocks. အဝဲဒါကူလာတလေလေ He was awake night and day, အဝဲဒါနော်ကောမြကွာဒါလေမချဒါမနာ shouting all the time. အဝဲဒါကောသူထောဘူးနေနော် According to one commentator, these were 4 Jewish signs of madness. လေပွားကွေလီကနေပါဖတ်တော်ဝဲဒါနော်တာဝဲနေနေနော်လေပွားယူဒါဖိုအတာပနော်နေနော်တာတိဖာနေနော်အဝဲမေဝဲဒါလေနော်တာအိုဘေစီနော်ပနေတာဝဲဒါလေတာသကိုဘူးနော်တာကူလောတလေလေနော်တာတိပိုင်နေမေဝဲဒါတာပလူတာထရတာပနော် This person isn't just a mentally ill person. ပွားကိုင်းနေနော်တမေထဲလာမေဝဲဒါပွားလေအဝဲဒါတော့ခုနတာဆာနေပါ He is possessed by an unclean spirit. အဝဲဒါနော်ဘာတာဒေါ်လေဝဲတာလာတစခေါ်ဘာနော်လော်ဒေါ်လာလို့မ The spirits have taken over this man's life. ကဲဒါတာလာအတေတပါနော်ဟိနေဝဲဒါပွားကရတာအမှုမ They moved into his body. နော်နေလဲနေဝဲဒါလဲအနော်ခိုးဘူးနေနော် They control how his body moves. နော်တာအတေတပါနေနော်ပဲဝဲဒါနော် control ဝဲဒါလာနော်ခုနေကူဟူကူဝါ They control what he says. အဝဲတေတပါနော် control ဝဲဒါတာလာအတေဝဲဒါတေတပါ They make the man live among the tombs. အဝဲဒါမဲဝဲဒါပွားကရနေနေအဝဲဒါလဲတာသကိုနော်လဲတာပွားတာသကိုအကလာ Now, to the Jews, the tombs were places that were unclean. နေပွားယူဒါဖိုတေတပါနော်ကဲဝဲဒါလဲတာသကိုနေမေဝဲဒါတာလော်လာဒိုစခေါ်ပါမ So the man made himself completely unclean by living among the tombs. နတန်ရခုနေပါရကနေနော်ဒီကဲထော်ဝဲဒါတာလာမဲဒါပါလာတော့စကောပါလာအိုဝဲဒါလွတ်တာသခုနေလော The unclean spirits loved making their home among the unclean tombs. ကဲဝဲဒါလွတ်တာလာတော့စကောပါတေတပါနာဝဲတေအဲဝဲဒါလာအဝဲဒါလွအဝဲတာသခုအပူမ The unclean spirits were destructive. တာလာတော့စကောပါတေတပါနေနာဝဲတေတပါမေပွားတေတပါလေအပွေဝဲဒါတော့တာဟာကောနေလော The unclean spirits belong to the army of Satan. တာလာတော့စကောပါတေတပါနေနာဝဲတေတပါဘာခဝဲဒါတော့မကောလီယတမီတီဘနေလော Satan is often called the destroyer. မကောလီနေညနေဘာတာကောလပမဟာဂောတာမ His servants are also destroyers. Aple botir pa ke patir pa ne me da patir pa la amahagota ni no. They ruin the man's life by making him do strange things. Awe mahago kwe da parga yata umu le mawe da ta le atu go to le kamya at nyon ni do pa matir pa mo. He refuses to wear clothes. Awe da no to kawe da sikusika ba. He shouts all the time. Awe da kof tuwe da bo yu ko. He cuts himself on rocks. Awe da kulo atale le. Matthew 8 verse 28 says that he was so fierce that no one could pass by. No le li mate no se do ko se po kisi ko ne si ba pwa di I no le awe da pwa ga ne no ke wa da me pwa le a tu ke to ta ke to no tu do ta pro to pha do ga no le pwa le kho ga la me nya bu no ga ba mo. The demons give the man more strength than most people have. Tanna tir pa no hi wa da pwa ga e ta gi ta ba no a do ne di le pwa le nyon ni o da ta gi ta ba mo. People in the community tried to deal with this person before.
Wala olo da le patu we puine no awe gu klese no ma se da par le nyani no They tied him up. awe te pa no che khao They put his hands in shackles. awe te pa no awe to ti khawe da asule tha thwe mo They put his feet in leg irons. awe no to ti ga da kho no le tha thwe pha do The man just broke them off. ma ne par ga ine no da ma ka ku da ke le ke se lo Who else in the Bible had this kind of strength? mtala ole le sa se pula o da do ta gi ta ba di ira line There is only one person in the Bible who had special strength. pa o da ta ga na le sa ski pu no le a o da do ta gi ta ba lo so sorgam He was a man in the Old Testament named Samson. awe mi we da pale o le sa sia la li tu ku tropu la mi me da so shi shoni la Samson was one of the judges of Israel before Israel had kings. so shi shoni na awe da mi we da sinya kwa kla ga na to kli de le israel we da do so pa di ba ni la Samson was a special person because he had more strength than any other person. so shi shoni na we da do ta ba lo so mi da pa lo so ga na pa special ga na mi la we da do ta ba a ni we da pa ga tir pa Samson did not get his strength by going to the gym and working out every day. so shi shone na wa da to ne ba wa da ta gita ba le ale wa da le no ta ge le kwe lo no la ma wa da ta ge exercise di ne ba It says on several occasions that the Spirit of the Lord came upon Samson. le sa si pa pla ta wa da le de blue to ne na le wa so shi sho no you are ta he lo wa da la lo ni no And the Spirit of the Lord gave Samson more strength than any person had. ke sa you are ta no hi wa da so shi sho ta gita ba no do ni wa da pa gu pa ga ata gita ba ni no Samson could break ropes when he was tied up. so shi shone na wa da ma ka tu ku wa da no ma thotte ku wa da pli no phele bata so tha kha ka He could kill 1,000 men all by himself. awa da ma ti wa da pa ga to tho no le no sa ther ga wa da le He could lift the gates of the city out of the wall and carry them up a hill. awa da na hi tha ku wa da we no a train ni no no di awa le cho tha wa da no ta we ta du ni no le awa ta lu ko chakla da ni The strongest human being, without God's Spirit giving him special power, does not have the strength to do these things. ke wa da le pa agi su ba su do ke to ga no le awe ke sa ya mi ti yo ta gi ta ba di ba ni na ama we da ta lo so ta gi le ta gi su ba su di te ba mo But when the Spirit of the Lord came upon Samson, ba sa da pele yo ta he lo da le sa shi sho lo ne he had special strength a we da ta gi ta ba lo so to carry out a special task. la we da ke bai ma we da ta pita ma lo so la ga ba ma we ni no The demon-possessed man who lived among the tombs also had special strength. Pwale tana lo do ga ini no awe da le no tata ko putir pa no awe da do ta gita ba lo so si ko ni no Like Samson, he did not get his strength from exercise. dia mi da so si sho to ne no awe to do ni ba ta gita ba le ale ma we da no exercise ko mini de ni ba His strength came from another place. awe da ta gita ba ni he we da le ta lo la ga to He did not get his strength from the Spirit of God, like Samson did. awe to do ni ba we da ata gita ba le you are ta di so si sho do ni ba we to ni ba He got his strength from the unclean demons who lived inside him. me kana wa do ne ba we da ta gita ba le ta na la to so ti pa la o we da la pu ni la So let's ask ourselves, le ta ne ko ni na ma priti kwa la ta is this a place where the kingdom of Jesus Christ will grow? ta lo we ni na me we da ta lo le you are priya bo mu no ko do tho le tho we da ni a Seems more like a fortress of Satan.
me me ka ne lo ga we da le we da ka ne mu ko lia to ko mo There are unclean tombs. me we da le we ta fa ko te pa ta fa ko pu te pa la ko so te pa we pe ne The only person there is a man full of an army of demons. wa we da pe ne te ga o no la we da me we da pa la a pu we da do a we ta na te pa tu mi te bo la pu Seems like a good place to stay away from. lo ga we da le me ta lo la ge ka le bo ba o ji we da ni lo One might think that it would be better to try to grow the kingdom of Jesus Christ in a place where there would be fewer enemies. wa ba chu mo da na me we da ne we da ka ne ne ko du do to we da na tu lo we da yu a bo mu ne le ta lo le a we pu di da we da me chu ga ni mo But these enemies didn't come to fight Jesus. ba sa na ke na a we du da te pa ne te da du we da ka sai shu kri ba They don't even try. a tu ku kle se we ba Why? ba me ko le They're evil, but they're not stupid. a we te pa me pa la to ba sa na ke at me da pa ngo nga ba mo They know who Jesus is. a we te pa te nya da ka sai shu kri me me ta le ni lo They know what Jesus can do. a we te nya da ta le ka sai shu kri ma we te ni lo They know that it's impossible to win against Jesus. awe te nyawa da la we te pa ka du ne we da ka sai shukri ne na te me da la a ke ra ta te ba They can't fight Jesus. awe du ka sai shukri te ba They can't run away from Jesus. awe te pa khi ku we da su ka sai shukri or te ba So they try to make a deal with Jesus. le ta na ko ne na we da e do ma we da no ta me ta ku da ka sai shukri mo And that's why they make the man come and bow down before Jesus. le ta na ko ne na awe da me we da pa ka he ba ne na to lo ku du ko lu ka sai shukri ka ti They don't bow down to Jesus because they love Jesus. awe te pa na to lo we da le ka sai shukri a ka ti di to me la e ka sai shukri ko ne ba They bow down because in that culture, it was a proper way to show respect to a person who was important. awe te pa to la ku du ko na me le ta se ta la we ne na me we da le ta ba lo ba sa le ne me to lo we da ku du ko le pa ga le a re do te ne na me ta le a re do le ne ba to lo ku du ko la a ko ti me nya mo This was an important part of making deals in this culture. a me we da ta re do we da le na ne ke ma ba lo ta da pa ga le ta se ta la we in ki ta yu yo ta la ko mo Since they cannot offer King Jesus anything, di ta na te pa na we te pa he lo we da ka sai shu ki le ta to no de mi ba ko ne they become beggars before King Jesus. awe te pa ke ro da pwa khio ta le ke se shukre me nya ni lo so pa ishu me nya ni lo The demons can only do one thing. ta na te pa ne ma ta te de mi ni lo They use the man's mouth to beg that Jesus would not send them away. awe te pa na tu we da no pwa ga ne a tha ko no de to le ke sai nya ke se shukri la tu te skha ku awe te la yir ge mo So, what were the demons afraid of? ta na te pa ne pli we da tam ne le In Mark, it says that the demons begged Jesus not to send them out of the country. no le ma ko si we da no awe ta na te pa khik nya da ke se shukri de to le awe ke se shukri tu te skha ku o na le ko kler ge mo In Matthew 8, we have the same story, le lima te sa do khone na po we da ta ta te mi kho except the demons beg Jesus not to torment them before their time. na lo sa ta le na khwe ki nya we da yeshu di to le se shu kristu to ma na o to kri di la we ti ta so to ba di akhani ri mo In Luke 8, verse 31, le li luka sa do kho sa ba si te ne Luke writes that the demons begged Jesus not to send them to the abyss. na we so luka kwe we da na le ta na ti pa ne khwe ki nya we da ke se shu kri di to le a tu de skwa we ti pa na le ta pu yo ri mo So, what were the demons really afraid of? le ta ne khone ta na ti pa na we ti pa pli we da tam ni le Well, they know that their time on earth is limited. awe tir pati nya we da le ata sok to le hoku ini ne metale ta pap no ni no mo They know that the time is coming when God will judge them. awe tir pati nya we da le ta sok to le a he we da le ke sa yo ke si nya we ti ni no
They also know that God has already bound many of their fellow demons awe tir pa te nya we da le li le kasaywa no awe certika awe tir pa no atia the ko agan li telimo certika alimo There was a book that many Jewish people were reading at this time. le ta sagta pene no pa yuda po tir pa na we tir pa pa we da li be mo It's called the Book of Jubilees. li we ne pa pa we da aga no ta ko amile li jubilees mo And it says that God put 9/10 of the demons in prison at the time of Noah. awe li be ne si we da no kasaywa pa we da no awe da kan ne kwi pu de chi pu no le awe da kan ne ta na tir pa no le ko pu mo le awe sa no asu kane He allowed 1/10 to remain. a kasaywa no pa te kwi we da no pa awe da kan ne na pu de si de pu ne no le ko te we da ne no And the Bible itself also says that there are demons who are in prison. le li sa ski no da we ne si we da le awe ta na tir pa ne no we da le ko pu mo Look at 2 Peter 2 verse 4. na po kwa da le na le ki pe tu sa do ki sa po lui ne For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness to be kept until the judgment, le ki pe tu sa do ki sa po lui ne si we de I age de I klu le amata de bar pane yua me te thalo oba do me te lo o su le rapu do he lo o le ta ki ata se apu le ta sinyo go now let's look at Jude 1 verse 6. na pe ne po kwa gwe da le li yuda sa do te sa bo hu And the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Dok lud pala atihi khaba ata kotiba weba me hatokwila o aswalo da wed pane aweda hi kha ole ta soka lo thulo yo le ta ki apola le muni do ata sinyogolo The demons were afraid that Jesus would send them into prison and lock them up. Tana tir pana we tir pa pliwe da le kse shukri kuswa we tir pa le kopu do khatika akimo They would lose all their power. awe tir pa ta so da makha makwe da kele They would not be able to destroy anymore. awe tir pa mahago ta ne te laba They would be chained up in gloomy darkness. awe tir pa na ka bata toti kha le thatwe le ta khitana phayo puma Jesus asks the man what his name is. mane ka sai shukriti kwa wa da par ga yami mim tale Why does Jesus do this? bam le ka sai shukri ma wa da wele Many people say that Jesus did this because there is power in knowing someone's name. pa aga si wa da le ka sai shukri na ti kwa da par ga imi na me wa da le na no me te nya wa da par ga mi ne na awe ta so ta ga mo o wa da le mi we ne apu mo de People often believed that if you knew a person's name, you could take away that person's power. pa na we da le nyo ni na we da le no me te nya we da par ga na mi ne na ne kle we da le na ni ku da par ga ni ata so da mo te mo But Jesus didn't have to do that. ba sa da ga sai shukra we da to lo ma ta we ni ba He already had complete power over the unclean spirits. awe da o we te we da ta so ta ka mo le se le ta la to so ba da ga ya ole Instead, the demons have to admit before Jesus and his disciples how many they are. me me ka ni na kas awe da na tir pa ni na awe da ba lo we da le ka sai shukri da ka sai shukri pe bo me nya na la we tir pa o we da pre ga ni na The man also has to admit how wretched his situation is. me le pa ga ni se ka na we da ba lo we da la we da ata o ta ni na me ta la po ya me ta le anna po do mani lo
The man does not give the name that his parents gave him. ปัวเวเนเนาะที่ฮิโลดามีเลอโมปะเฮออามีนี่บะ He gives the name that was given to him because of the unclean spirits that live in him. อาว่าดาฮิโลดามีเนาะเลอดามีเลอดายูเนียเลอตาลาตก็สกอติรพาเนาะโอเอดาลาปูเนาะอะตายูเนียมี Legion. เวดาก็เอดามีเลลีกู A legion was a large part of the Roman army. เกเวดาเนาะตากตัวละมีเวดาลีเจนนี่เนาะมีเวดาโรเมปากเวดาโรเมอติมิติบพาโดเนาะตะพื้ม A legion was a group of about 2,000 soldiers. เกเวดาเลเนาะ one legion เนาะเกเวดาเลเอาไว้ตะกันเนตากตัวเลลีเจตะพื้เนาะมีเวดาปัติโพเนาะโอเวดาปัติโพอากาคิกโทม That does not mean that the man had 2,000 demons. อาคอมยอเลเนาะปาร์กาเลตานาโอลาปูเนเนาะตานาโอเวดาลาปูอดิคิกโทดิเนตเมบา But it does mean that he had a powerful army of demons inside him. ภาษาดอเนาะตาเวนะครอบยอมมีเวดาเลเอาเวดาโอเวดาดอตานาตุมิติโบลาปเวดาดอตาโซตากมออีลาปูม Even before Jesus drives out the demons, we see what kind of a savior we have. เนาะตุคลูดิดาเลก็ใส่ชุครีเนาะนอทักเวดาตานาติรภัยบานี้เนาะเปทิเวดาเลปตาอุกิคอกิกษาเนมีเวดาเนาะปเวดาดอตาอุกิคอกิกษาดิเลนี่เนาะ When Jesus spoke to the storm, it obeyed like a dutiful servant. เพลก็ใส่ชุครีกุตัวเวดาตาดอกลิมินีเนาะกลิมดูกันนาออเนาะเดียมีเวดาปาติปาเลอะเกเวดาปวาตะกิตาปาลาปเวดาดอตาดูกันนานี่เนาะ When Jesus comes into the territory of the demons don't fight Jesus. เพลก็ใส่ชุครีให้เวดาเลตานาติรพาโฮอลอกวอปุยนี่เนาะตานาติรพาเนี่ยตดิอปะ They only bow down to Jesus and beg him to delay their punishment. เอาไว้ติรพาเทดาลาเวติตอลอกเลือกใส่ชุครีอะคอติเมญาดอกคริกญาก็ใส่ชุครีดีตอเลือกใส่ชุครีก็ตุสตุกตอเลือกสิญอนี่เนาะ Who do you think Jesus is? ในโชคโมเลือกใส่ชุครีเมเวดามตานี่แหละ Let me ask you this. มาอยู่กับที่กว่านาตาเวนี่ดิ Do you recognize who Jesus is? ในติญาที่เป็นน้อยดาเลือกใส่ชุครีเมมตาเลยเนี่ย Do you think that Jesus is God's son? ในโชคโมดาเลือกใส่ชุครีเมเวดายาพวกว่าเนี่ย Does this matter to you? ตาเวนี่ในเมตาลาริโดลโนวาเนี่ย Do you think of Jesus as the one who is powerful to save you from your sins? ในโชคโมดากใส่ชุครีน้าเมียดาปวารกาลาปวยดาโดตาสุตากมอลมาปุเพลนาเลื่อนตาเดบาติพาเนี่ย Do you think of Jesus as the one who is establishing his kingdom? ในโชคโมดาเลือกใส่ชุครีเนี่ยเวดาเมียดาปวารกาลอาตูลเวดาบอมือเนี่ย Do you believe that he will win against the kingdom of Satan and his demons? นันนาเวดาเลอเวดากมันเนทอดาเวดาอบอมือดอเนาะอบอมือเนาะดอมุกอลีอบอมือเนี่ย Or are the demons smarter than you? นั่นชั่วโมงเลยเอาไว้ด้วยกันเนี่ยแกว่าได้เลยเนาะตาหน้าติดพาเนี่ยเนาะเอาไว้ติดพาเพียโดเนี่ยนะเนี่ย We'll see how the power of Jesus helped the demon-possessed man. เนาะไปเที่ยวได้เพ่อีเนาะเลือกใส่ยิสุคริสต์สู้ตากมอมาเสวดาพอเลือกตาหน้าเราดูออร์ไกมั้ง Look at his situation. มอปกว่าเวดาตาอุตาเพนี่ We don't know how an army of demons moved into the man. ปฏิเสธเนี่ยเวดาเลยเนาะเอาไว้ตาหน้าตื่นมืดพื้นในเลวันเวดาเลยปาร์กายาปูเนดีเลยบ่ะ And we know the damage they did. นาบาสาดาปฏิเนี่ยเวดาตาหาวิหากลามาเวดาเพนี่ They damaged the man's health. เอาไว้มาหากกูเวดาปาร์กายาตาอุสุเคล They damaged the man's mental health. เอาไว้ติดพานะมาหากกูเวดาปาร์กายอาคุโนตาอุสุเคล They damaged the man's reputation in the community. เอาไว้ติดพานะมาหากกูเวดาปาร์กายอาตามีริตากีเนาะหรือปาร์เวปู They removed any sense of peace. เอาไว้ติดพานะเนาะเอาไว้ตะคันเนมาหามากูเวดาเนาะตาคูตาโพตาคูตตามุตาคือ
or what the Jews call shalom from his life. เนาะเอาไว้ปายุดาพวกก็ไว้ดาตาคู่ตามือเนาะตามือตาคือเนาะตากตัวละมีไว้ดาเอาไว้ชโลมเนาะหรือปาระยะตาโมบุเนี่ย Shalom means that you are at peace. ชโลมเนาะครอบยามมีไว้ดาเลยโนโอไว้ดาดอตามือตาคือเนี่ยเนาะ Means that you're healthy. ครอบยามไว้ดาเลยโนโอสุเคล Means that you're whole. ครอบยามมีไว้ดาเลยเนาะโนโอเลอป่วยแค่เลย Jesus was about to restore shalom to this man's life. ก็ใส่ชุกรีเนี่ยเนาะเพ่เนี่ยเนาะมีไว้ดาตาสักตอละไว้ดาตูทอกีไว้ดาปาระไกอีอัตาคู่ตามือเนาะตามือตาคือหรือปาระไกยาตาโมก็ He would be healthy, เอาไว้ดาเนาะกูสุเคลทอกีไว้ดา dressed, กูทอการกีไว้ดา and respectable again. บลอนเนมบาตายอปาเกเกกดอนี่เนาะ Jesus restores shalom to our lives as well. เยซูเนี่ยนาว่าดาตูทอกีไว้ดาเนาะตามือตาคือหรือปตาโมสิก่อนนี่เนาะ Do you struggle with addictions? เนเวปลูเกสฮาเวดาดอตาลาสเวนาดมิมิเนี่ย Do you struggle with drunkenness, เนเวปลูเกสฮาเวดาเลยเนาะตาอ้อมูอ้อกาตาเลือกตีเนี่ย gambling, เดตาตุกลูตาซีเนี่ย pornography? ดอตากวาตากอบาตากอเบซีเนี่ย These are sins. ตาติดไพมีว่าดาตาเดบานี่เนาะ They destroy the shalom of your life. เอาไว้ติดไพนี่เนาะมาฮาก็กูเวดาตามือตาคือเลื่อนตามัวก่อนนี่เนาะ But you can pray to God about these things. บาซาดอเนาะปะบัตถือพาเวดาเลือกใส่ยาอุลตาติดไพเยอาเกติเวดานี่เนาะ He sent his son Jesus to die for these sins. เอาไว้ดาช่วยแล้วดาพวกควากเกษตรชุกลาตีเวดาเลือตาเดบาติดไพยาก่อนนี่เนาะ And to make shalom possible for you. ดอลลาร์ก็ดูโอทากเวดาตามือตาคือชโลมเล่นก่อนนี่เนาะ If you're suffering because of wicked people, นมือตูบาตานะมีเลือกปาตตอตโลบาโคเน pray to God. บาถือพาสุกใส่ยาอุดเก Even if Jesus doesn't take away all your problems in this life, ก็ใส่ชุครีเมติฮิกุเวดาตาก็ตาแค่ละแค่เซเลนตามุดโซญาอีดาเลเน he will give you shalom. เอาว่าเคเวดานาตามือตาคือนี่เนาะ He will give you the strength to endure suffering. เอาว่าดาเคนาตากิตาบาเลนกเลคอพโลนกตูบาเวดาตาก็ตาแค่ตาตูบาคอบานี่เนาะ The day is coming when Jesus will come back from heaven. มือนี่แค่เวดาเลก็ใส่ชุครีแค่เกดาเคเวดาเลมุคนนี่เนาะ He will bring all who believe into a state of perfect peace or shalom. เอาว่าดาแค่โซเวดาตาคู่ตามือตาคือเล่นเป่วยป่วยเนาะเลเนาะปกติชาโลมเนาะเลปัสุกินาเกตาติดปากแค่ละก่อนนี่เนาะ And so now we come to the second part. แค่ในแพทย์ที่ว่าดาเลคิดต่อตอกดอก The people cannot stop Jesus. ว่าว่ามือดีโอปติว่าดาเยซูได้ตีบ้า So remember, I said that the demons were reduced to begging Jesus not to chain them up. เพื่อนเนี่ยตินาทอลเนาะดิยเตมกะตัวเนาะแต่หน้าติดภายในเนาะว่าติดปากคือกินยาว่าดากเกษตรชุครีเนาะดิตอเลเอาไว้เกษตรชุครีตื้อเสื้อขาวดีมั้ง The demons made Jesus an offer. เพื่อนเนี่ยเนาะแต่แกว่าดาเลแต่หน้าติดภายในเอาไว้เนาะฮีโลคอมยานิมถ้าแกนี่ว่าดาเกษตรชุครีมั้งฮีโลว่าดาตาเพนี่ There were some pigs grazing in a field nearby. เนาะทอเอาไว้ดาเนาะแต่ว่าเล่าไว้ติดภายเนาะออสฮาเนาะเลยปลอบูเลยเอาบุเพนี่ Pigs were animals that God considered to be unclean. แกว่าดาเลพอติดภายเนาะมีดาซับปูก็โพติดภายเลิบเลยนี่เลยก็ใส่ว่าปาปนเนาะดาลาตมีไว้ดาตาลากสกวัน According to the laws of Moses, เดเลสมุเชียตาตุตาตอตัวนี่ only unclean people would keep and eat unclean pigs. ถ้าดาเลปาลาตก็สอติดภายเนาะไว้ติดภายบิเวดาทอดอไว้ดาทอลาก็สอติดภายนี่เนาะ Not Jews. ตมีดาปายุดาโพติดภายดอไว้บ้า So the demons ask if they can go into the pigs instead. วันนี้ตาหน้าติดภายเนาะคือไว้ดาเล่าไว้ติดภายเลวันเวดาเลทอปูอลอนิหมอ When Jesus is present,
เพลกเสชุคริโอเอดาเพเนคะเน They can only go if Jesus allows them to. เอาไว้ติดพานะเลวดาตีเทดาเลกเสชุคริไม่เปลี่ยวมาเนาะ Jesus allows them to go into the pigs. มันเนกเสชุคริเปลี่ยวไว้ติดพาเลกเลวันนู้นดาเลทัวติดพาปุนเนาะ The demons drive the pigs down a steep hill and into the sea where they drown. มันเนตานาติดพาไว้ติดเอาไว้ดกันเลวันนี้แล้วทัวปุ๊บแล้วทัวติดพานะไว้จีเราไว้ดาเลดาลูนี่เราเลปอลเลปุนี่เราเรียกไว้ติดพาเราทวีติกเวดานี่เนาะ Why would Jesus allow the unclean spirits to go into the pigs? มันนี่เลกเสชุคริเปลี่ยวไว้ดาเควเลดาตาลาตก็สอติดพาเลวันนี้ดาเลทัวติดพาปุนี่นะ Was Jesus being nice to the unclean spirits by giving them what they wanted? ใส่ชุกรีนึงชั่วโมงตาลาเวดาอัมมือเวดาดอตาลาตกสอติดพาเนาะลาเปลนิเวดาเลอเวกเลนิเวดาเลทอติดพาปุเนีย Seems unlikely that Jesus would show kindness to rebels who fight against the kingdom of God. เนี่ยก็ใส่ชุกรีกมือเวดาดอเอาไว้เนาะตานาติดพาเนาะลาปูทออเนาะลาวัทอดาเวดาเอาไว้กันอยู่อาบอมือดูก็ใส่ชุกรีตมือดอดิเนบาม We don't know the answer with certainty. ปริติญญาเวดาตาซิสโลติลาเซบา I think the best answer is that Jesus allowed the demons to go into the pigs you talk molo ta sisala ge te na ka se shukri na hiwe da kwele tana te pakle nuwe da le thotir bapune to prove that the demons had truly left the man and gone to another place. na we da pa pla ta we da no no le tana te phane no ha tho ku we da le paraga ne apu no no lo da we te pha le we da le ta lo la to ni no Another question that comes up is, why did the pigs rush downhill and drown in the Sea of Galilee? ta ti kwa la ga de mi ga do ne no bam ni le thotir pha no le chi lo we da le ta lu ba ne ne le lo we da le pole pu no pole kalila pu ni le The answer is not clear. ta si se ne no te she we da ba Two thoughts stand out. no ta so ko mo we da phe kimi First, the sea is often associated with chaos and disorder in Jewish thought. no ta termine no pole ne no nyo ne ba ta so ko mo le no a me da ta ko ta khe ta ko ta go no ta le at ba lo ba sa le pa yu da po te ba ta so ko mo ma This is the type of place that the demons would want to call home. no ta we ne me da ta lor kha no le a we ta na te pa no ko we da ta lo we ne la me we da hi ko pa we da la me a hi mo Second, ta kimi mi ane after Jesus calmed the storm, le ke se shu kri du o we da kli me we la kine seems clear that the bottom of the sea is one place that Jesus would never be. no le ke se shu kri no ma bo we da kli me we ala kine no o plata we da le po le ki da ni no ta la pele no ke se shu kri do we da phe ni ba mo The demons were desperate to get away from Jesus. ta na te pa ne no we te pa a ta ha go le tu le ta no a we te pa no a tu le ta cho we da le e do pi yi ku we da ko yi we da ke se shu kri mo The bottom of the sea was the best place for them to be. le po le ki da ni na mi we da ta lo le a ri de a lo la we te pa ke le we da ni lo And what happens to the demons after this? ta ma ta do ta na te pa no le ta ma ta we lo ki ne di le We don't know. per te nya ma Mark doesn't tell us anything more about the unclean spirits. so ma ku no te pia pa le ta la do so ba ta na te pa ya ri le ba mo Instead, the story begins to focus on the people who lived in the nearby town. me me la ko ne no ta khe ne se te pa le po kwa we da le pa la o wa tru we da le o bu we da le we pay mo The people who were taking care of the pigs ran to a nearby town and told everyone what had happened. wa te pa la kwa thwe da thwa te pa ne na wa te pa le kri we da le we la bu ba na wa te pa na si ba te ba da pa ko ga de le ta ma tai mo I'm sure that they were quite upset to lose their pigs. yi te nya lo ti le na wa te pa ta tho da do ma le a wa thwa te pa ha ma ku da mo
Since the pigs drowned, the pig herders couldn't eat or sell their pigs. เนาะเลยเอาไว้ทอติดไปเราอุสิกเวดาคนนี่เนาะแกดาเลยปากว่าทอติดไปนี่เนาะเอาแกเวดาลาตออบาเลทอบาเนาะเราจะชาบาเวเลยบา That meant poverty for them. ตาเวในคอมยองมีเวดาเลยตาพอตายแล้วเวติดไปกอม We might feel sorry for the pig herders. ปกตูบาเลปกแกเวดาเลยปกตูบาเลปกตาอุเซเวดาเอาไว้ปากว่าทอติดพาม But the focus of the story is not on the pig herders. ภาษาดอนเนาะตากว่าเวดาตาเคปุยนี่เนาะที่ทอเวดาตาเซเซเลปากว่าทอติดพาม The focus is on the people from the nearby town. ไม่แม้ข้อในตาฮิทอตาเซเซนี่นะเมดาปาติดพาเลนเอาโอบูเวดาเดเวบูม They hear about the pigs. เอาไว้ติดพานะฮูบาดาทอติดพากี They come and see the man, เอาไว้เฮ็ดติดพาเฮ็ดอยกว่าเวดาปารกาเลตานาทอกุลาปุนี and then they ask Jesus to leave. มานาเวติดพาเนาะเมื่อดาเลกใส่ชุกรีพาทอกุเวดาลาเวติดพาวินีเนาะ First, they heard the crazy story about a herd of pigs which ran down a steep hill and into the sea. เนาะสุดแต่นาเวติดพานะฮูเวดาเนาะตาเคละอาเวเนาะอามาตาเวอีเนาะเลพอตูโกอีเนาะเวติดพาคีลากุเวดาเลตาลูว่าเนเนลอดคีลาเวดาเลปอเลกาลิลาอาปุม This was not normal. แต่ว่านี่เนาะจะมีเวดาตาลามาญานิตา They went out to see what happened. เวติดพาเนาะเวดกันนี่เลบอนี่เวดาตาลามาตาติดพา They saw the dead pigs floating in the Sea of Galilee. เวติดพาที่เวดาทอลาติดพาทอพอกเวดาเลปอเลกาลิลาปุนี Then they saw Jesus, มานาเวติดพาที่เวดาใส่ชุกรี his 12 disciples, บอดาเปลียบอดสิกิกา and the man who had been demon possessed. นอที่เวดาปารกาเลตานาโอลาปุนี They all knew who this man was. เวติดพาแค่ละเนติญาดาเลปารกาเนมีเวดามตาเลนี่เนาะ They all knew that they should stay away from the area where this man lived. เวติดพาแค่ละเนติญาเวดาลาเวติดพากบะโอจิกเวดาดอตาลหอกวอลเพลปารกาเนโอโซติเวดาลอนิม They heard stories about people who tried to chain this man up. เวติดพานาเวดาเนาะตากีดักโลบากาเลปารกาอินเนาะบัดปากุเลเซเจติออเนาะตอติอเลทัตเวม They had likely seen this man naked. เวติดพาเนาะบัดเตลากติเวดาปารกาอินโอเบซิเวดา They had heard him shout. เวติดพานาเวดาลากอบซู Now the crazy man that they all knew was no longer crazy. บาซาดอเปนี่เนาะเคบานี่ปัวลาเปลือตรกาลาติญาเวดานี่เนาะแค่เนอาเวดาตมีปัวละอับเปลือตรละบา For the first time, he was clothed. นามีเวดาละอันสโกบเตระบลอละเวดากูดากาลา He was calm. เวดานาโอเวดาบุยบุยบ่ He was sitting down. เวสินเวดา He was acting like a normal human being. เวดามาเวดาตาโอสเวดาดีปัวกูปัวญอนืปัวกูปัวญอนอนอร์กามอ Immediately, they knew that something had happened. เดบล็อกคอนี่เนาะเวติดพาเนาะติญาเวดาเลตามาตาตมีมอ Somebody had come to their region. ปารกานี่เฮเวดาลาเวติดพาโอฮอกัวมอ He had power and authority that they could not understand. เวปัวเวดกานี่เวดาดอเนาะตาโซตากมอดอตานี่โซเนกมอลาเวติดพาตนาเปเวบา Did they bring him their sick and demon-possessed people so that Jesus could lay hands on them and heal them? เวติดพานี่เนาะเฮโซเวดาปัสสุปัสฮาดอปัวเลตานาลอโดลาลูเนาะดิตอเลกเซชุครีกปาทอซุเลลูดอกเซชุครีกมาบลาเวติเนี่ย No. เวติดมาเวดินี่บา Their response was the same response as the disciples when Jesus calmed the storm. เวติดพาตาซิเซเนมีเวดาตาตมีข้อดิตอเลกเซชุครีเปลียบอติดพามาเวดาเพลกเซชุครีเนาะดูโอเวดากลิเมือคานี่เนาะ They were afraid. เวติดพาปลีดานี่เนาะ They had never seen anybody with that kind of power and authority before. เวติดพาติบาดาปวาลาโอเวดาดอตาสุตากมอดตานิสุดากตานิสุเนกมอดิเนียโตนอร์บลอบาม They were not sure if Jesus would use his power for their good or their harm.
awe tir pa te tinya lo te weda le ka sai shukri ko tu weda ta so ta ka mo la we tir pa atagia go do mer bar khola ta masuma sa go nia They saw the dead pigs awe tir pa ti weda thola ti kwi tir pa and likely blamed Jesus for their loss. ba te la we tir pa ne na ko pa de pa ma da ka sai shukri le a tho tir pa lo mu lo ma kwe da They didn't ask Jesus questions. awe tir pa te tik pa da ka sai shukri ta tik pa tir pa ba They didn't try to learn about Jesus. awe tir pa tu klase ma lo ka sai shukri ge ba They simply asked Jesus to leave. awe ti nyo ga da ni no ma da le ka sai shukri ha ta ku we da ni no They wanted Jesus out of their lives. awe tir pa e do la ka sai shukri ka ta ku we da la awe tir pa ta mu pu ni no Why did they want Jesus out of their lives? bam ne ko la awe tir pa e we da e do wa da le ka sai shukri tu do la ta mu pu ni le Many people don't want to hear about Jesus. pa a ga te do na u ba kha do ka sai shukri ge ba Even people who call themselves Christian often push Jesus out of their lives. pa tir pa la me ko la ta le pa kri po tir pa da le ne na nyo ne ne na awe tir pa chwa ku da ka sai shukri la ta o mu apu ne no They don't pray. awe tir pa ba tu pa ra ba They don't read the Bible. awe tir pa le so skri ba They're often absent from church. awe te nyo ne ne na awe te le tho bu tho ba tho ta le ta o po pu ba When they do go to church, a phela we tir pa min le we da le ta o po pu ne they want the time to be filled with songs and stories and testimonies. awe tir pa e do we da le ta so ko ne ko pwe we da le ta so ko ne ko pwe we da do no ta tu ta so ta te pu tir pa do ta u ta tir pa They do not want to focus on how Jesus saves people from sin. awe tir pa no te e do hi tho da ta so so to kwa tho lu we da le ta ko so le ko se shukri ma pu ple we da pa le ta de ba ngi di le ba ni no This is the result of darkness in the hearts of people. ta we ni no me we da ta kitana asen na we da le pa ta ki pu mo pa ta tir pa ta ki pu mo You can blame Satan, pa de pa ka ma we da mu ko le ti we da Satan does indeed lead people to sin, mu ko le na we da no mi we da ta pa ko la we da sko da pa ko mi le ma ta de ba but why do people follow? bam ne ko le no pa pot we da we da ki ne le Because sinful hearts love to follow Satan. mi le no ta la pwe we da do ta de ba no e we da la ko po we da e po we da mi ko le ki ne no Sinful hearts love to send Jesus away. ta la pwe we da do ta de ba ti pa ni no e we da le no we ko sko we da ka sai shukri la yi ne no Jesus has compassion on the people. sai shukri o we da do ta tu ko nya ta ko nya le pa ko me pa ko ne no He leaves. awe ha ta ku we da ne no The man who had been healed of the demon wanted to go with Jesus. wala tana do organi no ka sai shukri ma black yo ne no we da e do po we da ka sai shukri ki ne no That's understandable. ta we ne na pa na pa thi mo Jesus doesn't let him go along and be another disciple. ka sai shukri na da ple la we da ki le po ki ba le ka sai shukri te me we da la ka mi we da aple bo to ga ba Jesus gives him a job to do instead. me ko ne ka sai shukri he ta ma la ka ba ma we ne no Jesus sends him back to his own home and to his own people. ka sai shukri skho ka da ki o la we da no ka sa da we hi do la apwa ko mi da we u ne no Jesus sends him to the people who know the story of this man's life. ka sai shukri skho ka da ki o no lu pa ko mi tir pa la ti nya da par ga ya ta mu ne no Jesus sends him to people who thought that this man would never get better. ka sai shukri skho ka da ki par ga i no le pa ko mi la chuk mu we da le par ga i ne no we da the black in not blow ba ni no Jesus sends him to tell everyone what God had done for him. ka sai shukri na skho o la we da ka te ba pa ko ga de ba ka le no ta le ka sai shukri ma te ta la ga ni no The man did that. pa we ni no we da ma we da ta we ni no He went out and told people about Jesus. awe da no ha ta ku da ba ne ke we da ba ne we da si ba te ba pa ko ga de le ka sai shukri gi ni no
He went all over the Gentile region known as the Decapolis, or the 10 cities. เนาะเพ่นเอาไว้ดันเลไว้ดันเนาะเลเอาไว้ปัวตุกบอมีผู้อาหอกวัวเนาะเลบัตตาติญาเล Decapolis เนาะเลบัตตากอเล10 cities เนาะ we have already seen it He told them about Jesus. เนาะเอาไว้เตบาปัวกอมือบากาดักเซชุเครเก The people heard his story and were amazed. เนาะปันนาฮูเวดาเนาะแต่ละเวดาสิบาเตบาเวเนเนเนาะปัวกอมือเตปากเมกมาเวดานี่เนาะ Did they believe? เอาไว้เตปานาดานี่ฮะ Perhaps they did not believe right away. บาเตเตลาเวเตปาตนาดาดบล็อกบา When Jesus returned to this area in Mark 6, verse 53, the people recognized Jesus. บาซาดอนเนาะเพเลกเซชุคริเฮเกกดาคิเกเวดาเลตาลอกัวเพอินาเลลิมากูเซดกูเซปูเยสิเตปูเนนาเปติบาดาเลปาวามิติปานาเวติปาติญาเวดากเซชุคริเนเนาะ They brought their sick people to Jesus to be healed. เอาไว้ติปาเฮโซเอดาปาสุปาซาติปาเลกเซชุคริอาโอดิตอลาเวติปากบลากิเวดานี่เนาะ After Jesus went to heaven, เนาะเลกเซชุคริเกทาเกซุโมโคเวลากิเน the gospel spread from Judea to the neighboring countries. เนาะตาตาคือก็สอราลาตาเลกอจูดาดอเลเกเวดาทิกอเลอาโอบูติติปามา This included the region of the Decapolis. แต่เวเนปาคือเวดาเนาะฮอกวาลาเมเวดาดิคาโพลิสม About 40 years after Jesus drove the demons out of this man, เลอันนี้ลุยซิเวลาคีเลกเซชุครีนอตะกูเอดาตานาเตพาเลปารากยาปุเน the Romans destroyed the city of Jerusalem. เนาะปาโรเมเนาะปาโรเมโพอติมิติบมหากกูเอดาเวยูรุชเลเนเนาะ Jesus had prophesied about this. กเซชุครีนาเวดาเตสุปาดาตาเวยากิเนเนาะ Several writers from that time said that the Christians left Jerusalem before the Romans came. ว่าเกวลีตบลูกันเนาะเลปาพลาทเวดาเนาะเลเอาเวปาคริโพติปาเนาะฮาทกูเวดาเลวิยูชิเลเนาะตคลูดิเลเอาเวตกันเนรูมีเฮวันนี่ลเวดาคาม They went to the city of Pella in the Decapolis. เนาะเอาไว้ติดพานาเลเวดาเนาะสู้เนาะเวเนาะปากอเลพิลาเลเอาไว้ดาเลดิคาโพลิสนี่เนาะ Did the preaching of this man prepare the hearts of the people to believe in Jesus? ปารายาตาสิเตลอนี่เนาะกเตกตอเวดาเนาะปาตาลากันนาเวดากเซชุคริเนีย Did the preaching of this man prepare people to listen to the Christians who came from Jerusalem? เนาะปารายาตาสิเตลอนี่เนาะกเตกตอเวดาปากอมือดิตอลาเวติรพาเนาะกดูกันนาเวดาปาคริโพติรพาเนาะเลอะเฮเวดาเลวิยูรุชิเลเนีย We don't know the answer to these questions, Berarti nyawa dale da sisa tirpai le da tikwani ba. but I think that the preaching of this man must have prepared the people of the Decapolis to hear the gospel. Masala iso kumulo no parga yata sete lo ne no akite ko to ka da pago mu no pago mu le decapolis no la we tirpa kan na we da ta ku so ni no. So we see that the kingdom of Jesus Christ continues to grow. No pe ne pete we da le ko sai shu kria bo mu ni no se do tho we da ni no. It is not stopped by demons. Da we ni no da du oputu o le da na tirpa te ba. It is not stopped by the people of one town in the Decapolis who asked Jesus to leave. Pago mu du oputu we da ko sai shu kri no le da lo le Decapolis no pela we tirpa mer da ko sai shu kri hataku ne ba. And so we have the comfort that the gospel will spread. คนนี้ป่วยดาดอนเนาะตามมามือถอเพอีเลเครียดตาคือก็สอนนี่เนาะก็เซมาตานี่เนาะ The kingdom of Jesus Christ will grow. เครียดตาคือก็สอนเนาะก็รารอตาดอกดูทไว้ดานี่เนาะ If people refuse to open their hearts to Jesus, เอาปไม่ตมาคุยดาเลเอาไว้ดาเอาเนาะอัตตาไม่ตมาคุยดาเลกันนาดักเซชุครินี that will not stop his church from growing. เนาะเอาไว้ตาไว้นี่เนาะดือปติไว้ดาอัตาโพลากดูทไว้บา
Many of the first readers of the Gospel of Mark were persecuted. ว่าลาพาวดาลาลิมากูเนาะลาสุกเตติไปอีเนาะลาเวติสุขานี่เนาะเอาเวติอากานิบาตามามานาวนี่เนาะ If people persecute us as well, เนาะปอมมามานาวป่วยติไปสิก่อนนี้ the kingdom of Jesus Christ will continue to spread. เนาะก็ใส่ชุกเรียบอมมีเนาะก็เซราลอตัก There's a warning for us in this text. เนาะตาฮิปลอสิกอปวาเนาะเลลิซาซิเซเวบุ It is true that the unbelief of the Gentiles did not stop the kingdom of Jesus Christ from moving forward. มีเวดาเนาะเกเวดาเลปัตสุกินากิตาเนาะตุเตรพาเนาะปากอมือดูดูอปตุเวดาก็ใส่ชุครีอบอมือเตบา But there were many people who never heard the gospel because they asked Jesus to leave. เนาะบาสาตนาเกเนาะปัวโอเวดามาเลยเนาะอัตนาหัวบาอัตนาหัวดาตาตาคุกสบาเนาะเบลเลอเมอดาก็ใส่ชุครีฮัทอกเวดาโคเน They also ignored the man who told them about how Jesus had driven out the demons. เอาไว้ตีพาเนาะเดปากกันนาคุยตาเลปาร์กาเลเนาะก็ใส่ชุครีไม่ว่าดาเกดาเสียเตลาว่าดาเนาะเลก็ใส่ชุครีเอาเกเลก็ใส่ชุครีมาบาออมาบลาเกเอาเกเนี่ยบา Then they died. บาไว้ตีพานี่เนี่ยตีว่าดา Since they refused to be part of Jesus' kingdom on earth, เนาะดีลาไว้ตีพาแต่เมื่อกูดาลาไว้ตีพากับปาคือปากว่าดาเราก็ใส่ชุครีบอมมือเลือกคุยเนี่ย they could not enter Jesus' kingdom in heaven. เอาไว้ตีพาเลวันนี้ว่าดาเลก็ใส่ชุครีบอมมือเลือกมุขเนี่ยได้บา These people joined the demons in gloomy dungeons. ว่าตีพายาว่าตีพาเนาะเลปอดถ้วยเวดาตันนาตีพาขี้เนาะเลตาขี้ตันนาตาขี้พายโยปูมอ At this very time, they are waiting for the final punishment in hell. เนาะเลตาเซกตออีดาเลเนาะว่าตีพาเนาะปาอกคอกว่าดาเอาไว้ตาซิญอเนาะลอทุลอโยเนาะเลราปูมอ Could that ever happen to you? ตาเวนี่เนาะมาตาเดนาตีบลบลสิก่อนเนี่ย Just because the kingdom of Jesus Christ is moving forward in the world, เนาะเลก็เซชุครีนอบอมือนี่เนาะเซเลตาสุญญาเลฮอคุยเนี่ย that does not mean that you will be part of it. คอมยาเลเนาะนึกเมดาปาติปาเลเอาปาคือปากเวดาเลบอมเวปูเนดิเนตเมบาม You can only be a part of the kingdom of Jesus Christ if you believe. เนาะเทดาตมีเนาะเทดาตาเข้าเลเนาะเอาเวนมือปากเวดาดอยูอาบอมือเนาะก็ใส่ชุครียบอมือเนติเวดาเทเลนมันนาออลม So it's important that each of us believe the message of who Jesus is. เนแต่เนี่ยคนน่ะมีแต่ละเรดเวดาเลเนาะเวดาตกาดอตกาเนาะปกันนาเวดาตากสอเรื่องมีเวดาก็ใส่ชุครีมีมตาเลนี่เนาะ And we have to do more than just say that we believe that God exists and Jesus saves. เนาะปกบามาตาอันนี้ดีเลยประเทศจันนาตาจันนาเวดาเลก็ใส่ยันนี่โอเวดาดอกก็ใส่ชุครีเนมาปูเพลดาลอเทเนตเมลเทเนโอตเมบา We have to commit our lives to following Jesus. ปกบาเฮลออาลอปตาเลปตาโอมูเลเนาะปกบาปอยดาก็ใส่ชุครีคินี่เนาะ The demons believe that God exists. แต่นาติลพานีเนาะนาเวดาเลก็ใส่ยาโอเวดาเนาะ They believe that Jesus exists. เอาไว้ติลพานาเวดาเลก็ใส่ชุครีโอเวดานี่เนาะ We saw that in this story. ปฏิเวดาตาเวนี่เลตาเกยปูเปนี่ James, the brother of Jesus, wrote, เนาะโซยากูเนาะแล้วมีเวดาก็ใส่ชุครีดอปูควานาเวดากวยเวดาดี You believe that God is one. You do well. Even the demons believe and shudder. James 2, verse 19. เนาะเลลียากูเซโดคีซาโปริซิควินซิเวดาดีนั่นนายูว่าโอดกาคอลอน้ำมาตาเกลอตานาดพันนาซิกอตาดอกโนกสุลอ We have to believe that Jesus is our King. ปกบานาเลก็ใส่ชุครีเนมีเวดาไปสอบปานี่เนาะ We have to believe that Jesus is the one who saves us from our sins. ปกบานาเวดาเลก็ใส่ชุครีนาเวดามีดาปวาตกาลามาปูเพลคุยปาเลปตาเดบาติรพานี่เนาะ
We have to belong to Jesus. ပကဘာဘာခါဝဲဒါတော့ကဆေရှုခရစ်နေလော We have to belong with all our heart. ပကဘာဘာခါဝဲဒါတော့ကဆေရှုခရစ်လပသတ်တော့ပညာနေလော We have to trust in Jesus completely. ပကဘာနာနေဝဲဒါကဆေရှုခရစ်လစစနေလော That's what it means to belong to Jesus' kingdom. တာဝဲနေနော်တာဘာခါဝဲဒါတော့ကဆေရှုခရစ်အဘောမီနီခေါပညာမီဝဲဒါတာဝဲနေနေလော What does it mean to have faith? တာလပကိုဝဲဒါတော့တန်နာညာခေါပညာမီဝဲဒါတမ်နေလေ What does faith look like? တန်နာနေနော်မာတာဒီလေမအလောကဝဲဒါဒီလေ We'll take a deeper look in our next lesson. ပိုကွာဝဲဒါလာယိုနော်လေပတမလောခါဆုမရတဘလော့တော့ကကတနေတမလောကတော့ It will be about the synagogue ruler and the woman with bleeding. ဒါကကတနေတမလောနေနော်ကမေဝဲဒါနော်ကေဝဲဒါလေပွာလေအကွာထွဲဝဲဒါဘူဘလော့ကဘူဘလော့ကိုဒကနော်တော့ပေါ်မလာသီလော်ကမ Both of them believed. အဝဲတိပါခိကလည်းနာတာနေလော Both of them felt the power of Jesus. အဝဲတိပါခိကလည်းနေပလဘာဝဲဒါလေကဆေရှုခရတာဆိုတာကမနေလော So let us pray what Jesus taught us to pray. လေတနေကိုမောပကဘာထုဖာတာလေကဆေရှုခရတိုလိုပါလေအတထုဖာနေကေ Your kingdom come. နဘောနမနေမဟဲကေ Jesus' kingdom is growing. ကဆေရှုခရဘောမနေဒိုထဝဲဒါနေနော် It will grow until it fills the whole earth. ကဒိုထဝဲဒါတူလေအမပွဲဝဲဒါခုကလကိဒေါပလနေလော We should be full of joy to be part of it. ပကရဝဲဒါဒေါတာတုခုတကူလေလေပပွဲနော်လေပကပါခုပါဝဲဒါလေဘောမီဝဲပူနေလော We should desire to see Jesus' kingdom advancing. ပကရဝဲဒါဒေါတာမူနေတာလလေပတီဝဲဒါကဆေရှုခရအဘောမီလေထလေထဒိုရဆုညာနေလော May you belong to Jesus. မောနကဘာခဝဲဒါဒေါယေရှုနေကေ May you be a citizen of Jesus' kingdom. မောနကမီဝဲဒါကဆေရှုခရအဘောမီတိပုကပိုတေဖာနေကေ